салому алейкум бинандагони гиромӣ. нашри навбатии барномаи иттилооти ахбору аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон менамоем. Дар студия Наргиз Шарифзода. имрӯз дар барнома иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ дар Чин. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо роҳбарони як қатор давлатҳо мулоқот анҷом доданд. бунёди пули мошингузар дар болои рудхонаи Ғун дар ноҳияи Шуғнон. шаҳри нав озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. имрӯз дар маркази ҳамоиши миллии Чин воқеъ дар шаҳри Пекини ҷумҳурии мардумии Чин кори форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ оғоз гардид. дар ин ҳамоиши сатҳи баланд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои 40 кишвари олам инчунин роҳбарони ташкилоту созмонҳои бонуфузи ҷаҳонӣ иштирок карданд. кори форумро бо сухани муқаддимавӣ раиси ҷумҳурии мардумии Чин Си Ҷинпин ифтитоҳ карда ҳамаи иштирокчиёни ҳамоиши бузургро ба Чин хайрамақдам гуфт. дар оғози кори форум дабири кулли созмони милали муттаҳид ва роҳбарони як қатор кишварҳои олам суханронӣ карданд. нимаи дуюми имрӯз дар маркази ҳамоиши миллии Чин ҷаласаи дуюми сатҳи баланд кори худро идома дод. дар ин ҷаласа президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яке аз аввалинҳо шуда суханронӣ карда ба ҷониби Чин барои дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор кардани ҳамоиш изҳори сипос намуданд. сарвари давлат таъкид карданд ки ҷаҳони муосир ва башарият рӯ ба рӯи мушкилоти глобалӣ аз қабили таъсири буҳронҳо ба иқтисоди кишварҳо, муноқишаҳои тағйирёбии иқлим ва нобаробарии иҷтимоӣ дар бисёр минтақаҳо гардидааст. барои ҳалли ин мушкилот пешниҳоди ташаббуси як камарбанд як роҳ вокуниши саривақтию серталаб ба шумор меравад ва он манфиатҳои иқтисодӣ бисёр давлатҳоро дар худ муттаҳид месозад. таъкид карда шуд ки ҳудуди Тоҷикистон аз давраи қадим дар чороҳаи машҳури роҳҳои тиҷоратии шарқу ғарб қарор дошт ва дар тиҷорати ҷаҳонӣ барои рушди муносиботи бисёр арсаи кишварҳои Авроосиё бо мавқеи хоса хизмати шоиста кардааст. президенти мамлакат иброз доштанд ки Тоҷикистону Чинро сарҳадоти умумӣ, муносиботи неки ҳамҷаворӣ ва дӯстӣ ки аз қари асрҳо манша мегирад муттаҳид месозад. кишвари мо стратегияи миллии рушд барои то соли 2030-ро татбиқ карда истодааст ки он аз ҳадафҳои дарозмуҳлати стратегӣ ва рушди афзалиятноки мамлакат иборат мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки кишварҳои иштирокчии ташаббуси як камарбанд як роҳ метавонанд аз таҷриба, имкониятҳои технологӣ, инноватсионӣ, сармоягузорӣ баҳри татбиқи лоиҳаҳои ояндадори истеҳсолӣ ва инфраструктурӣ истифода баранд. таъкид гардид ки Тоҷикистон дорои захираҳои бузург барои таҳияи лоиҳаҳои дорои аҳамияти минтақавӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, рушди инфраструктур, коммуникатсия, саноат, бахши кишоварзӣ ва туризм мебошад. зимни баромади худ президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи ташаббусҳои ояндадори Тоҷикистон бар нафъи минтақа, истифодаи имконоти кишвар оид ба канданиҳои фоиданок дар ин замина рушд додани соҳаҳои гидроэнергетика, саноати кӯҳӣ, металлургияи ранга, истеҳсоли масолеи сохтмон, саноати сабук ва хӯрокворӣ андешаронӣ карданд. дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки кишварҳои иштирокчии ташаббуси як камарбанд як роҳ тамоми талошҳои худро баҳри расидан ба ҳадафҳои таҳкими муносиботи дӯстӣ ва боварию эътимоди байни ҳамдигарӣ равона месозанд. имрӯз дар доираи сафари корӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин ва дар ҳошияи иштирок дар форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии социалистии Ветнам Нуген Суанфук мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот масоили ҳамкории кишварҳо дар сатҳи дуҷониба ва бисёрҷониба мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дидору суҳбати навбатиро имкони хубе барои муҳокимаи вазъ ва дурнамои рушди робитаҳои Тоҷикистону Ветнам арзёбӣ карданд. аз сатҳу сифати муносибатҳои ҳамкории кишварҳо давоми 27 соли барқароршавии робитаҳои дипломатӣ изҳори қаноатмандӣ карда шуд, зеро дар ин муддат ҳамгирои кишварҳо раванди рушди бонизому бемайлонро касб намуд.
таъкид гардид ки мо метавонем барои расидан ба ҳадафҳои судманд бар нафъи давлатҳо ва халқҳоямон аз муколамаи сатҳи олӣ, сафарҳои ҷавобии сарони давлатҳо, машваратҳои сиёсӣ байни вазоратҳои корҳои хориҷӣ, таъсиси сафоратхонаҳо, фаъолияти гурӯҳи дӯстӣ ва ҳамкории байни парлумонӣ, инчунин дигар имкониятҳо ба таври самаранок истифода барем. Барои мусоидат ба рушду густариши бештари робитаҳо пешниҳод карда шуд ки санадҳои муҳими ҳамкорӣ дар соҳаҳои тандурустӣ, маориф, кишоварзӣ, алоқа, варзиш, канорагирӣ аз андозбандӣ ду карата, инчунин илму фарҳанг ки айни ҳол дар баррасии ҷонибҳо қарор дорад, ҳарчи зудтар ба имзо расанд. Дар ҷараёни мулоқот ҳамгироии ҷонибҳо дар чорчӯби ташкилоту созмонҳои бо нуфузи ҷаҳонӣ, ҳамкорӣ дар бахшҳои илм, фарҳанг, туризм ва дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ баррасӣ карда шуд. дар вохӯрии президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Конфедератсияи Шветсия Ули Маурер масъалаҳои густариши ҳамкории созанда дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, сармоягузорӣ, татбиқи муштараки лоиҳаҳои соҳавӣ, ифтитоҳи корхонаҳои муштараки истеҳсолӣ, илм, фарҳанг, маориф ва сайёҳӣ муҳокима карда шуданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи соҳаи муҳимтарини равобити Тоҷикистону кишвари Аврупои Шветсария ҳамкории баҳри рушд изҳори қаноатмандӣ карданд. Президенти Конфедератсияи Шветсария Ули Маурер дар навбати худ изҳор дошт ки мо бо Тоҷикистон ҳамчун кишвари калидӣ дар Осиёи марказӣ ҳамкории хуб дорем ва оянда ҳам кӯшиш мекунем ин ҳамкориро бар нафъи мардумонамон идома диҳем. Ҷонибҳо зимни вохӯрӣ дар бораи фаъолсозии муколамаи сатҳи олии сиёсӣ, нақши комиссияи байниҳукуматӣ оид ба ҳамкориҳои иқтисодӣ, таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои барои ҳарду кишвар судманд, пурзур кардани низоми бонкӣ, барқарорсозии алоқаи мустаҳкими ҳавоӣ байни Тоҷикистон Шветсария ҳамчун омили муҳими тавсеяи ҳамкорӣ баҳри густариши робитаҳои иқтисодию тиҷоратӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ, таҳкими робитаҳо дар арсаи байналмилалӣ дар доираи ташкилотҳои бо нуфузи минтақавию ҷаҳонӣ аз қабили Созмони Милали Муттаҳид ва Созмони Амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо табодули андеша карданд. Дар охир президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз президенти Конфедератсияи Шветсария даъват ба амал оварданд ки дар вақти барояшон муносиб бо сафари расмӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф оранд. дар мулоқоти президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев ки дар ҳушияи форуми дуюми ҳамкории байналмилалӣ як камарбанд як роҳ сурат гирифт, вазъи феълии робитаҳои дӯстию ҳамкорӣ, рушду густариши робитаҳо дар бахшҳои нақлиёту транзит, кишоварзӣ, таъминоти сӯзишворӣ мавриди баррасии ҷонибҳо қарор дода шуд. Ҷонибҳо зимни мулоқоти самимӣ ба раванди татбиқи санадҳои қаблан ба имзо расида ва фаъолгардонӣ кори комиссияи байниҳукуматии Тоҷикистону Озарбойҷон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карданд. Сарони давлатҳо ҳамчунин дар рафти суҳбат оид ба масъалаи дарёфти роҳҳои нави таҳкими муносибатҳо дар бахшҳои барои ҳарду ҷониб судовар табодули андеша карданд. имрӯз дар шаҳри Пекин дар доираи сафари корӣ дар ҷумҳурии мардумии Чин ва дар ҳушияи иштирок дар форуми дуюми ҳамкории байналмилалии як камарбанд як роҳ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии исломии Покистон Имрон Хон мулоқот карданд. дар ҷараёни мулоқот робитаҳои феълӣ ва дурнамои ҳамкории кишварҳо мавриди баррасӣ қарор дода шуд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сатҳи имрӯзаи муносибатҳои сиёсии Тоҷикистон ва Покистон ки бар асоси принсипҳои ҳусни тафоҳуму эътимод дар сатҳи олӣ ба роҳ монда шудааст, изҳори қаноатмандӣ карданд. ҷонибҳо зимни мулоқот ҳавасмандии худро барои татбиқи санадҳои муҳими байни Тоҷикистон ва Покистон имзо шуда, ки муносибатҳои кишварҳоро дар соҳаҳои иқтисоду тиҷорат, ташвиқ ва ҳимояи мутақобилаи сармоягузориҳо, иттилоот, фарҳангу маориф, тандурустӣ, сайёҳӣ, алоқаи ҳавоӣ ва ҳамкории амниятӣ танзими намояд иброз доштанд. барои рушди ҳамкории иқтисодиву тиҷоратӣ идомаи фаъолияти самарабахш тавсеяи кори комиссияи муштараки Тоҷикистону Покистон оид ба ҳамкории тиҷоратию иқтисодӣ, баргузории ҷаласаҳои шӯрои муштараки соҳибкорони Тоҷикистон ва Покистон, гурӯҳҳои кори муштарак оид ба нафту газ, масъалаҳои энергетика ва зерсохтор муҳим шумурда шуд. татбиқи лоиҳаи таърихи Касаҳазор намунаи барҷастаи робитаҳои дуҷониба номида шуд. дар ҷараёни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои ҳамкориро дар арсаи амният, таҳкими сулҳу суботи минтақавӣ, мубориза алайҳи таҳдидҳои ҷаҳонии терроризм, ифротгароӣ, қочоқи маводи мухаддир ва ҷинояткорӣ
ملی پرزور کردن حفظ مرز دولتی تاجیکستان با افغانستان بررسی کردند. هر دو جانب طرفداری خود را برای تحکیم همکاری بسیار جانبه در دایره سازمان‌های بین‌المللی و منطقوی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانگهای، سازمان همکاری اسلامی و سازمان همکاری اقتصادی ابراز داشتند. اظهار اطمینان کرده شد که اشتراک جانب پاکستان در سمیت پنجم دولت‌های اعضای مشورت‌های همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا که سال جاری در شهر شنبه برگزار می‌گردد، همکاری مشترک در چارچوب این اجلاسیه سطحی عالی به تامین صلح و ثبات، امنیت و تطبیق تدبیرهای اعتماد در منطقه آسیا و دریافت راه‌های نوی تحکیم همکاری سازنده مساعدت خواهد کرد. در واخوری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری قرقیزستان سооронбой жээнбеков مناسبت‌های همکاری در سطح دوجانبه و هم در چارچوب تشکیلات‌های منطقوی و بین‌المللی موقع و اشتراک فعال کشورها در همایش‌های سطح بلند از قبیل فورум دوم همکاری بین‌المللی یک کمربند یک راه مورد بررسی قرار داده شد. جانب‌ها ضمن ملاقات مسئله رشد رابطه‌ها در بخش‌های سیاسی، تجارتی و اقتصادی، علمی، تکنیکی، فرهنگی و گومانیتاری اینچنین اوید به گسترش مناسبت‌های همجواری تبادل اندیشه کردند. در جریان ملاقات به گسترش رابطه‌های تجارتی و اقتصادی، افزایش گردش مال، استفاده امکانیت‌های بزرگ همکاری، بهره برداری از ذخیره‌های آبی و انرژتیکی، تطبیق سریوقتی لایحه‌های بزرگ دارای اهمیت منطقوی که 3000 توجه مخصوص ظاهر گردید. ضمن ملاقات دوجانبه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت مغولستان خیتامگین به طولگاه مسائل همکاری سیاسی، اقتصادی و تجارتی و علمی و فرهنگی تاجیکستان و مغولستان بررسی شد. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان امکان مساعد ملاقات و بررسی مسائل همکاری دوجانبه را در حاشیه فورум دوم سطحی بین‌المللی یک کمربند یک راه عامل مهم تحکیم رابطه‌ها ارزیابی کرده هوسمندی جانب تاجیکستان را برای گسترش آنها ابراز داشتند. تاجیکستان و مغولستان را همگرایی سیاسی دو کشور در مسائل سیاست منطقوی و جهانی از جمله در دایره سازمان ملل متحد و سازمان همکاری شانگهای به هم متحد می‌سازد که سران دولت‌ها از سطح این رابطه‌ها اظهار قناعتمندی کردند. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان پیشنهاد کردند که به خاطر تحکیم مناسبات دوجانبه همکاری اقتصادی و تجارتی با استفاده از امکان و ذخیره‌ها جانو کرده شود. در جریان ملاقات همچنین دیگر مسائل‌های مورد توجه جانب‌ها بررسی گردید. ادامه اخبار پل ماشینگذاری که در بالای رودخانه غوند بنیاد شده است دهه‌های پیتا و سنگاو جماعت دهاتی سوچون ناحیه شغنان را با راه اهمیت بین‌المللی کلاب درواز خاروخ کلمن پیوست نمود. تا این وقت ساکنان این دو دهه سیر اهالی مال و کالای خود را توسط یک پل پیاده‌گردی لغزانک به منزل‌هایشان انتقال می‌دادند. با ساخته شدن این پل همه این مشکلات پشت سر شد. تامین زندگی شایسته برای هر شهروند یکی از هدف‌های سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب رفته به خاطر عملی سازی آن در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تا تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی کشور کارهای آبادانی و سازندگی در تمام شهر و دهات مملکت وسعت تازه کسب می‌نمایند. در ناحیه شغنان در مدت 3 سال آینده بنیاد زیاد از 60 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده دوره به دوره عملی گردیده ایستادند. در این زمینه در جماعت دهات سوچان ناحیه شغنان با مبلغ‌گذاری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ناحیه و شریکان رشد و جلب قوه کاری ساکنان محلی پل ماشینگذار مورد استفاده قرار داده شد. ماشینگذار بین دو دهه که سالها مردم تشنه این طرف و اون طرف گذشتن داشتند و امروز البته به هدف خود رسیدند. ساکنان ناحیه از چنین دستگیری سری وقتی که از دستور و هدایت‌های انسان پرورانه پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان سرچشمه گرفته است اظهار سپاس نموده تاکید داشتند که من بعد نیز کوشش می‌نمایند در کارهای آبادانی و سازندگی در دایره اعلان گردیدن سالهای 2019-2021 چون سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی سهمگذاری نمایند. قشلوق پتوب که قریب 120 خوجگی دارد اما همین چوروداری و زمینوی کشت در حدود همین قشلوق سنگوف جای گیرند
و اونا هم بسیار یعنی تنقیصی میکشیدند. رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یودگور فیضов اظهار داشت که رشد دهات دوردست و بهتر گردیدن صفت زندگی مردم تحت توجه به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار داشته. بنیاد چنین انشاءات گواه همکاری ثمره بخش دولت و بخش خصوصی به حساب می رود. این دستگیری ها بار دیگر هر شهروند سالم فکر را بر آن وادار می سازند تا بنیادکاری ها را باز هم وسعت دهند. چنین آبادکاری ها در تمام حدود ناحیه شغنان با مرام جریان داشته. امید است که در 3 سال آینده جهت تامین حیات شایسته در دوردستترین دهات ناحیه در دایره عملی سازی دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت تدبیرهای عملی راه اندازی می‌گردند. در ناحیه شهر نو آزمون تاجیکستان وطن عزیزی من برگزار گردید. در این آزمون جوانان صاحب استعداد اشتراک نموده از روی شرط‌های آزمون مهارت خود را پیشنهاد هیئتی حکمان نمودند. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من از جمله تدبیرهای هوسمندگردانی اهل ایجاد و هنر می باشد که با تشبوس اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای استقبال از جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی برگزار می گردد. در ناحیه شهر نو از روی نظامنامه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من از روی نامیناسی‌های گوناگون از جمله آهنگساز، سراینده، نوازنده، شاعر، راوی و ژانرهای گوناگون از قبیل ژانر عنعنوی، استرادی، اکادمی برگزار کرده شد. در آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من که در ناحیه برگزار گردید، شاعران، کمپوزیتوران، سرایندگان، نوازندگان، راویان جوان صاحب استعداد با پیشنهاد اثرها در شکل یکه و گروهی اشتراک نمودند. حکمان آزمون به طور شفاف داوری نموده بهترین ها را به دور دوم گذراندند. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من در 3 دور گذرانده می شود. دور یکمی آن ماه‌های اپریل می سال 2019 در شهر و ناحیه ها برگزار کرده می شود که الکی ادامه یافته ایستاده است. داوطلبان در این دور آزمون از جانب گروه متخصصان ساحه فرهنگ و مسئولان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی انتخاب می گردند. غالبان بعد برگزار کردن آزمون ناحیه‌ای و شهری به دور دوم پیشبری کرده می شوند. دور دوم آزمون باشد ماه‌های ایون ایولی سال 2019 در مرکزهای ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌های سوغد و ختلان و شهر دوشنبه برگزار کرده می شود. آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیزی من با مقصد دریافت استعدادهای نوی ساحه صنعت، بلند برداشتن مقام و مهارت کسبی، تقویت بخشیدن به قابلیت بلند هنر اجرا کنندگی و ایجاد موسیقی نو، اینچنین تالیف اشعار بلندپایه وطن دوستانه، دریافت بهترین نمونه‌های آهنگ و سرودهای ترنمگری دستاوردهای زمان استقلالیت دولتی، نقش پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در اعمار دولتداری نوین تاجیکان و ترغیب و تشویق عنعنه‌های ارزشمند ملی و میراث پرغناوت نیاگان گذرانده می شود. در جنبست آزمون غالبان با افتخارنامه و سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهر نو قدردانی کرده شدند. نورعلی صفامیدین، عبیدالله سیولی برای برنامه اخبار. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به انجام می‌رسد. برنامه‌های دیگر تلویزیون تاجیکستان باشد ادامه دارد. با ما بمانید.